Dobrodošli. Danas ću vam pokazati kako Android programu, odnosno našem projektu Android je moj, dodati ikonu. Ikona može biti bilo koja slika u PNG formatu, a što je sve potrebno da bi ikona došla na svoje mjesto, pogledajte u ovom tutorijalu. Za početak potrebno je pripremiti slike. Konkretno ja sam ovdje pripremio jednu sliku, riječ je o prometnom znaku i moramo imati najmanje jednu od ovih veličina. Ukoliko napravite kao što sam ja, svih 9 veličina, pokrit ćete trenutno sve moguće rezolucije i veličine ekrana. Program zahtjeva barem jednu sliku, ali što više, to bolje. Dakle, konkretno ovdje imamo 512 x 512 piksela veličinu, to je najveća slika. I imamo najmanju 16 x 16. Najbolji način da promijenite veličinu slika je koristeći neki gotovi program za to. Recimo, ovo je originalna veličina 512 x 512. Ja sam, ako se ne varam, ovo mijenjao veličinu u programu Paint.net i promjena veličine iz većeg na manje funkcionirala je odlično. Da bi to došlo u naš program, potrebno je učiniti sljedeće. Iskopirati sve ove ikone u naš projekt, odnosno kopirati ćemo cijelu mapu, ja sam ju nazvao ikone, i ona ide u mapu Assets koju smo već ranije napravili, odnosno koja je po nepisanom pravilu namijenjena za sve sličice i tome slično. I zalijepimo ovdje. I sada ovdje imamo ikone svih veličina koje nama trebaju. Gdje se mijenjaju i podešavaju sve potrebne stvari za to? Ovdje imamo datoteku, dakle u mapi SRC. Kada otvorite projekat, mapa SRC, i tu je mapa main app.xml. Tako se zove u našem slučaju. Ukoliko ste odabrali neki drugi naziv, zvaće se drugačije i tome slično. Vrijeme je da otvorimo tu datoteku. U ovoj datoteci se podešavaju mnoge stvari, o tom ćemo kasnije. Verzija programa, ime programa i slično. Nas zanima, evo u ovom primjeru 129. linija koda kaže icon. Najprije je potrebno ukloniti komentar. Dakle, i kao što vidite, za početak promijenila se boja. Sad je neka nijansa zelene, do sad je bilo plavo. To znači da su ovi tagovi sada aktivni. Kliknemo između početnog i završnog taga i sada moramo upisati putanju do naše slike. Naša slika se nalazi u mapi Assets, ikone i ime datoteke. Dakle, potrebno je upisati sve. Dakle, A, S, S, E, T, S, kosa crta, ikone i za veličinu 16 x 16 imamo sliku koja se zove 16.png. Vi slike, evo ja sam napravio pogrešku, ovdje sam zaboravio staviti kosu crtu.
Vi slike ne morate nazvati brojevima kao što sam ja, može se zvati bilo kako, ali evo, recimo meni je ovako najpraktičnije i ja sam se odlučio za ovu verziju. Istu stvar je potrebno ponoviti za svaku rezoluciju. Kao što ovdje piše da je potrebno najmanje jedna rezolucija da bi program ispravno prikazao ikonu. Kada smo sve završili, ovo bi trebalo izgledati otprilike ovako. Dodali smo rezolucije koje nisu prije postojale, recimo 512 i tome slično. Možete ukloniti one koje smatrate da je višak, ali ovako popunjene sve će biti sasvim dovoljne. I u biti to je to što se tiče ikona. Bitno nam je spremiti, imamo ovdje ikonu Save ili iz izbornika File, Save. I vaš posao po pitanju ikona je praktički završen. Prilikom izrade APK datoteke, Flash Builder više neće koristiti zadanu ikonu kao do sada, nego će upotrijebiti ikonu koju ste specificirali ovdje. Ukoliko imate kakvih pitanja, postavite ih ovdje, odgovorit ću što najbrže mogu i ako znam. A za sada toliko.